Igicamunsi cyiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kugaruka hano kuri CEI Empire mu makuru y'urukundo, amakuru agezweho hano kuri CEI Empire no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umusirikare w'umunya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Adjudant Sarah Ebabi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Ebadjara yasawe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano ya gisirikare. Ebabi n'umukunzi we bitegura gukora ubukwe tariki ya 31 z'ukwezi Ukwakira umwaka wa 2025 mbere y'ibirori babanje kujya muri studio i Kinshasa kugira ngo bahafatire amafoto n'amashusho ateguza ibihe by'ingenzi bagiye kwinjiramo. Uyu Ebadjara wamenyekanye nka Ebadjara, uyu no umusirikare wo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubu yamaze gusabirwa igifungo cy'imyaka 10 yose afunzwe nyuma yuko asomanye n'umukunzi we yambaye impuzankano ya gisirikare. Wowe urabyumva ute? Uyu mukunzi rero uyu Ebabi we n'umukunzi we bitegura gukora ubukwe tariki ya 31 Ukwakira, ubwo ni muri uku kwezi. Akaba yamaze rero kuba yasabirwa igifungo. Ese iyi couple wowe wayisabira igifungo? Ese uyu mukobwa wowe wamusabira iki? Ni nyuma yuko rero agaragaye mu mashusho ari gusomana n'umukunzi we bitegura kurushinga kuri izi tariki 31 zo Kwakira uyu mwaka. Ni mu makuru kandi akomeje hano kuri CEI Empire. Amakuru y'urukundo akaba ari kugenda acicikana byo n'amakupure. Rutahizamu wa Real Madrid Vinicius Junior uri mu munyenga w'urukundo na Virginia w'abana batatu. Mu minsi ishize Vinicius Junior wari urimo ateretana Virginia yatakambiye ku mbuga nkoranyambaga asaba ko ubutumwa ibyamuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga n'abakobwa batandukanye bamushinja imico mibi atari byo. Asanga abakunzi biwe bakwiriye ko bamushyigikira we muri urukundo. Uyu Vini akaba ari mu munyenga w'urukundo n'uyu mukobwa w'abana n'abana batatu. Bose Vini akaba ari kumusaba ati ibyo wagiye ubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye no biha amaso cyangwa se ngo biha amatwi, biriya byose nibihuha kuri njyewe, ahubwo twikomereze mu munyenga w'urukundo. Ngayo nguko rero ibya Vini wo muri Real Madrid uri mu munyenga w'urukundo na Virginia w'abana batatu. Mu yindi nkuru rero Akingeneye Olga yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we. Umunyarwandakazi Akingeneye Olga wamamaye mu bikorwa bitandukanye byo gutinyura abafite ubumuga yambitswe impeta y'urukundo n'umukunzi we Ndoba Asa. Mu mafoto yasangije abakunzi bamukurikira ku rubuga rwa Instagram, Akingeneye yasangije abamukurikira amafoto ari kumwe n'umukunzi we maze ayahirikisha amagambo agira ati inkuru y'urukundo rwanjye yabaye impamo. Na amafoto yazamuye amarangamutima ya benshi aho bifurizaga uyu mwana w'umukobwa kuzarushinga rugakomera we n'umukunzi we Ndoba. Akingeneye Olga n'umunyarwanda w'imyaka 20 n'umunyarwandakazi w'imyaka 25 y'amavuko wabamaye mu bikorwa bye byo gutinyura abafite ubumuga, abereka ko kugira ubumuga atari ukwamburwa ubushobozi bw'ibyo bakora. Mu mwaka wa 2023 Akingeneye yagezaga ikiganiro ku rubyiruko rwari rwitabiriye ihuriro rizwi nka Storytelling Night. Yasangije ubuzima bwe n'uburyo yahuye n'ubumuga bwo gushya mu isura ubwo yari afite imyaka 3 y'amavuko. Ati ababyeyi bambwira uko nari muto, nari mfite imyaka 3 ndwaye malaria, numvise mfite imbeho maze njya mu gikoni aho bari batetse ngiye kota, mageze ngera iserere ngwa mu nkono y'ibishyimbo iri ku ziko. Nyuma y'iyi manuka Akingeneye yamaze imyaka 3 mu bitaro
yitabwaho maze nyuma aza gutangira ishuri, ariko abana biganaga bakajya batinya kumwegera kubera isura ye yari yarahiye bikomeye cyane. Hamwe n'umuryango w'uyu mukobwa yabashije gutinyuka arenga abamucaga intege bose. Mwaka wa 2024 yasoje amasomo ye icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ngayo nguko iby'urukundo rwa akingene organandoba asa. Uru rukundo iyi couple ikaba ikomeje gucicikana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Namakuru rero y'urukundo hano kuri CEI Empire yarari gucicikana, nago nari kugenda ntayababwiye rero. Murakaza neza muri CEI Empire. Muri CEI Empire shop tugukorera rogo z'ubwoko bwose, ibirangantego by'amashuri, ibirangantego bya kampani zitandukanye zaba iza leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Tubakorera kandi certificate, amakarita y'abakozi. Tubakorera kandi badge z'ubwoko bwose mu byiciro bitandukanye. Wakora kuri service, kuri protocole, uri umunyamakuru se, uri umusekirite, uri umutoza se, ariko ukaba na badge ugira CEI Empire byose yabikemuye. Si ibyo gusa kandi muri CEI Empire twandika ku myenda amazina yawe n'ibindi byose wifuza kwandikishaho. Wandika ku myenda itandukanye, ingofero, uniform, ibikoresho byo mu rugo, amasahani, amatasi n'ibindi. Muri CEI Empire twambika ibigo bitandukanye, amakrebe ya karate yaba abana ndetse n'abakuru. Tubadodera imyenda ya karate izwi nka kimono. Tubakorera kandi t-shirt, imikandara n'ibindi bigendana na siporo. Muri CEI Empire kandi tugukorera udukote twiza tudoze mu bitenge bimwe byiza bituruka i Burayi. Bityo nk'umuryango cyangwa se couple zikundana mbifurije kwambara utudukote tugezweho. Mu bijyanye na media rero CEI Empire yaje ari igisubizo, kuko tugutunganyiriza amafoto n'amashusho mu birori bitandukanye. Tugukorera amafoto meza cyane yo gupostinga, haba muri anniversary, graduation, ubukwe ndetse n'ibindi. Waba wifuza ubwiza nka flyers, CEI irahari kugira ngo igufashe gukora ibintu bisa neza cyane. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the corporation excellence integrity empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe. Nibwo amateka yawe ari kugenda yibagirana. CEI Empire tugukorera documentaire cyangwa se ibyegeranyo kuri ibi bikurikira. Dukora documentaire cyangwa se icyegeranyo ku buzima bwawe, tubwire ibyo waciyemo kuva ukivuka kugeza ubu ngubu. CEI Empire tukagukorera icyegeranyo cyiza cyane kigaruka ku mateka yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Ku bantu bashakanye cyangwa se abagikundana, namwe CEI Empire ntiyabibagiwe. Nimutugane muduhe inkuru y'urugendo rwanyu. CEI Empire bakorera icyegeranyo cy'ibihe byose mwanyuze mu, maze mubike inkuru y'amateka yanyu, bityo abazabakomokaho yaba abana banyu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bajye bahora babigiraho iby'urwo rukundo rwanyu. Hano mufite amakipe cyangwa se amakrebe atandukanye, tubakorera icyegeranyo kivuga ku mateka yanyu, ibigwi byanyu n'ubuhangange mwagize mu bihe byahahise. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. In the corporation excellence integrity empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.